yes, mo. Yes, mama, right. And you may yakin cancer, no. Your my sister Paulina and a day after. You may yakin cancer, no. You better free. Abus chapter. Hey, babe. Sister Paulina, we reading glasses here, China, Hebrews. Hey, madam. Ajem kwani. Tina tet Hayan herbal capsule. A drawing tina per what to send me. Me ready a mention glasses. Brody Bessie. See clear. No crow. Tinatet Hayan herbal capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. A draw you baby atwa for Tinatet herbal shop. Hey, now wait. Tinatet Hayan. See clear. Tinatet Edroi FDA ahwehwem agye atum se eye. I tell for me church am where am song for abebe yehu enhira we se watage hu asima ma mun tage obi bia nsimu mame ye bedim komoketua bi e wa ha obi bia ohwem bia yehu a enhira no Ghana ya na ye ho so ankrofo bi de sekan ya dwene bedi agro mun tage chirabosum ensimu mame mun tage chirabosum ensimu mame Montagi chirabosum ensim mam sisi amene wo kasai bon wode na tagi chirabosum esim chirabosum tagi ni sim mame Ghana ye nyame soma ye somo no jimie batan montagi obi ensim brother me nana agrada ene yehu a nyankopon de ne nsa aka no montagi ni sim mame ewiase bible say nyame nyankopon osesa enipa su nyankopon osesa enipa su ane nyankopon so obama atene wama matene nefo obama aponeyefo mumuyefo omo obonne asoma kuma soma obama won ya kamire bia na yesu no ne nam na suafo nam na ohu oba dwumanfo no twebe na suafo ne bufis otiri ni te saw twedi amponyame te saw no ampan adwumanboni wo so hwe me hu nyankopon wa ma atene nefo na emom obama dwumanfo obama udifo obama kwasiapafo ne nipa sabi omakoma prim wasesomom su eno mo pan no ma ba ya atene nefo mo tagi kirabusu misim Chirabosumu tagi nisim ene Ghana on ya bibia te se ye fi obi sofo a ye de nidie bia manu pat adwenya koma na kuta no apro asai agene wona ka tiam se chirabosumu ye difo me busa wona ka tiam se chirabosumu o ye sofo agenti obi se wasomosum de ne wama posom ode ne wama satan ene wasesa ne su ne ban na Ghana for ebi kika kwase akasa se maame fanse na grada ze se dia ene obo wansesa ya mibusamo obi a okwasoli bia eye su ne ban bia woda na di ene ne wo so wasesa enti me besa mibusamo se munyankopon na twedi ampunyankopon na wo se bosom no onsesa nipa Onyi nipa mfi dontodiam a chirabosom keka ne bosom kwasa kasa montagi chirabosom sim debi amakasi Ghana D4 Ghana mienu pomu Ghana D4 ben wani D4 timika so ba me nchen a ansa na ba me nchen sani mo ba ma ni D4 wey kokini sansani D4 na era wo D4 wona ka chose D4 e ka D4 era wo how D4 MP or president and D4 wona ka chose we D4 kopini sansani e ka D4 munim D4 ni mere D4 woni mere D4 mpa ewiase nyama D4 di obi o ka so ye D4 or president and D4 na we D4 na nyankopon be so o se president ni wan wi ni lese mo pese mo kira se nyankopon sese nipa nyankopon onyi nipa fi dontodiem nyankopon onyi nipa emfiri abosomsom mu nyankopon
me kan me bi atwom na kyerɛ abosom fence enunum bia ebeka se opese na grada abosom bebubunu and saa times na grada so emre na waduru still no be osabro nsamase wan pre ene ya maame se wasakra ene de mo sakeka se oboa on sakra Ghana de me jimie Ghana de jimie munyankopɔ na musom no sese nipa ana anu yesu sa nana se akonfo mienu no ba kwa mienu na nka se wonu achenkwa na gyeyen wanye wom mo se ene nana grada nansan yana ya chi na tumi ana oba beka se wasesa na nimgu asentia jimie Ghana jimie ena atai kura se wasesa atai se wasesa na grada nipa se ne wa jabo sonsom wa behu Kristo wa beni Kristo achi wa behu Nyankopɔn wa behu agenkwa no ene wasesa ne su ne ban wa de ato abosom na me maame ne Tuesday na maame ne ka se wajabo sonsom na me nyinni ne ma hu se maame na bia ntro bi aso ene ta de na mu se no agenkwa bi ati obi agenkwa bi ati maame no otumfo Nyankopɔn ati maame no maame ka se wajabo sonsom no na me nyinni enso ta da me betima ne koso ko hu se maame na se na bosom no ana me hu se yes o se enso so ne bosom akwadwu obabi wo de akọ wona che se Nyankopɔn nyi no Chimikasa mo mukikasa Nyankopɔn nye na grada mo mukika mu na majimijimi obi atagi na ho wa kan bi atagi flo onwe ka chen say ababa se ye ka say na grada nse ya jimi mo tagi mo madifo ne masofo na mu bie ma no ka so mo ye difo ko oni bone omudi oni mabudi madifo no mudi Monsola musimu ya difo. Ha? What you say? Ni e kan na nkofo bi timba bi kika nkwasa. Tiraboso me se mo tagi me tiraboso me sam na me pesa me de bananka sam. Me pesa mo tagi ni sim. Ansa na makansam. Mo tagi tiraboso sim share video no. Ma comment baby a wo hwe platform yi. Baby a wo hwe video ma comment wo ho. Na tagi na share video ni ma tiraboso no ntie. Wo tiraboso wo sora wo kwa ntoa se wo kobubu hwe wo tira ntoa. Antoa na wo antoa ma wi asense na wo ba wi Nyankopɔn oni ma antoa aya wo so na so bubu abosom go twesi ka 50 minutes twatwa mama mfo abosom na bubu gu ya so bubu bosom we de wo kire abosom ta ga wo da because wo nsama e go di party no wo ye mistake ahụ kaje yankasa kwa wo so la wo so ma sikadua wo ni sikadua Ghana mumia ni na ho enkofo bi jimi yanyo Ghana mumia ni na ho enkofo bi jimi sa me de ba som me de ba be di sofo ti aka me de be bosomachi because Ghana difo Ghana difo uko antoa su ko hu ma me no ko antoa su se wo ko bubu antoa sa ma me ko ya chiri dodua ma me na wo trabo so wo ko ne nchesa wo onu ko nsuo ni aya wa de se wo ko bubu antoa no antoa gusu wo ma me ya chiri dodua enti wo so wo ya bama wo so sum nya me twede Nyankopɔn Israel nya me Jacob nya me sa ko antoa so woni mo wo aka bawu ote ya ka kura men ka bi trabo so ya ka men ka bi da ya ka di fo ya da ya ka nya me ne pa trabo so me se da esumase okoye kana na wo sumase se bobubu sumase fo omo twan esumase pa esumase kro no omo hwehw traboso esumase omo hwehw ya ka di fo traboso menka bi aya menka bi na gada se wasesa ni su wasa ni kun aya me respect na gada ni kun be bi o be hu anhira no se di fo nya me nipa na wase me mafa konfo ne tran wale awo na masesa ni su ni ban mo sole am yira no ma wale won yon get ma wale won kira boso me yire yon get enu ti na hutimi na won me se kira boso mo tag ni sim
nyankopo yesu ba ne diem ne dia anye no na na grada ekum hwese ne papa yi one na na grada ti hwedi a mo bon hwetam de die mo adi fo hwetam de mu di no ene di fo mu asofo mu akofa konfo na wo ne na ewo ene hwe nyankopo mo wode abaye aka mi hu ye mo di fo no mo fra ma asofo no mo na ese ka mo kwa seka se wo fo na mo wale wo na mo sisa mo fi dontonje madwama mo ni mu mo so na mo yira ma wale we yere nipa wa sakra ya fa ne wale no na nipa ne se wasesa enne sabi ya chinatum wakopisa ba wo hu se pepeso ne waduru no okoso esom bosoma no de nhuma bosoma eni mu anto wasesa wasere mo ne foche ena no mami tiuda mami ne kasa o sere mo ne foche firi omo a wodi do matam na aka cheru ade se no wiase wo beka nyame no obegina ho no obegina ho mo de dia ben na mo pe dia ben ene na mo pe mo pe dia pro asai ni ya fa dia ye ni ye a ne na grada ne kuatimi afa konfo ne na tena awale ne na tena ne hwe bebe ma mi nyankopon de na ye na grada na bosum nim sia wo bosum ko ma sika ti nyame bosum o ma sika bosum ma die die ti nyankopon nyankopon na ti ahia enso hwe de se ma mi se wasesa akade na bosum mfa ma no jena bosu ya sele mami di bosu mati odi nyame cheka dena ke nyamde manso na wase wasesa na je ba se bosu mu di atira anfa nkosi ba bia ntia but bosu ma je makoma so pe enso mami se wasesa enne wa freedom to diem enne wa bedi kristo ti wa bedi yankopon ati enne wa bubu na bosu na mkeka kwase asam mu ka jimisam afreso sinaga kona nu yemahi wodi ajimi abeto na ohunu jimie ene jimie abeto afeto de na wo ohunu jimie wodi ehunyansa da wodi de se every day be kani pansa ni pampro eni pantete eni pankachi enna muhia ye wo anhira mo da fofra sa mesimu target kirabo sum simu mame ensem ho brother ensem ho yakata so yabu aso sebi mpelifo sanko for ye ntintia yakasema wo mame ne ye manipa so wasesa mu joande ene wansesa nim gwasenti na waese nim gwasenti ni waese wa yakata so wansesa o ti ase na wo kirabo so wo keka de ope wo kirabo so anka so edrigi oyaza oye pesem kumunya ka oye pesem kumunya brother obi a wo nyamimu no obi so oba nyamimu ana wo bontwede wo nyamimu obi se wasesa afra bosumu ba nyamimu a wo se da bi na se bebi a wo hye sika o unya difo unya sofo ha gami hu ye wo kro na ka bubu abosom edu si ye pe obi ma na bubu abosom na ya afra wo wo so le bagina wo se wo mfiri nyamiti ya ndo oge wo akobi bubu abosom na wo so le bampuko na yiwa ma no ha wo so le bampa yiwa ma wo so le bankwa wali wa ma aga be hu se na emra wa se wo bebubu na grada bosoma wose da bi na wose wasesa na etwa so obubu no so abuoi Ghana for dem minim what I say o cha bosu nya kakura kamen kabi ma ha un kabi po ma ha un kabi tira bosu ma wo akwasi ase me si tag tira bosu mu sima me nansam wo aya na me pese ma kase bebrebe tag tira bosu mu sim akwasi ase zongo ho bebe evansa bosu mu na ko bubu na wo fa gold no of gold na de ba fie ehoi what I say? Okonfo kofiama hu asem na meten. Kofiama nkobubu bosum kofiama. Kofiasi sa to na wo ho na events zongo fo tudi wachi. A wu je tira bosom na ya wuta no. God na yira ni ya hwehwa. Ya hwehwa. Tira bosom God na yira okosiasa no. Ya hwehwa. Mo sam dada wa ya mebie so mo so na mo kasa mo sam de dada kama ya mebie so trabo so mo so na wo kasa o pe president adi Ghana ha how agufo adu kwa bra obreye gold na kwasiasi gold na wai kofiama konfona na ukon wo kotutu boso mi go abonte sen no gold na ira ni ya hwehwa
Ya hwehwe. Ah! What? Chabusum de ye kakwa men kabi. Mafa kunya isu ni machacha mahemfo asabi na nyankopon do ma adi hene nyankopon asiom hene na na kwasi asa hene na na mechia me bum ho ase chiawo mechiawo na na piawo mechia pa ba hene na na kwasi asa hene mechia pa na na unkwaso koso na di wo hene nyankopon na ase wo hene ba ne hene akwasi ase mechiawo ba ne wo ye dishe konkron wo ye dishe wo die kunya ba ne hene mechia na na unkwaso koso na di wo hene nyankopon na ase wo hene ba ne hene na na mechia unkwaso yakekwa kachabo sum de yakekwa kamanka bi tra me say o yakekwa kamanka bi akamanka bi ugo 50 million wo first ban yase akwasi ase ugo 50 million achabo so ugo 50 million akwasi ase edutu bosom akadifo anase nyame ni pa ututu bosom akawu sa twesika edutu bosom edi awu penti gold awu penti chabo som Ugo 50 million na tutu bosom meboa enfa ho ma gas mienu na omu free offense oboase na omu so beso mu tutu omu boss efa gold omu fie eto obese omu tutu no omu nyam gold no ede na si woni gas mienu na ntam ede na si o ga woni gas wo de se wo na utinchi ana bubu bosom obi fra wo na utinchi bubu bosom enso ma mi se won de wasakra enne wasake to bubu ni boshuma enu ni case ne de he ni case ene de he mesrawo ensame ono me paataw kira boshum me paataw ensame egu ono ma me ababa bi mebiabie so mesrawo ya fasi because ewiase sabi wo kristo na onko pese obamu aka ya wa tu ezwe ne na ngara so wasakra na Ghana for di for na so for buon tese obaba ka mu hunti green ne azam mo zanti meboa atemfo ensam wo ho ye de baba dabi Ema yesumo merade enumre yakin kansem no ye be ma sister Paulina ene de yafro enumre yakin kansem no ye be fa free Abus chapter. Ebe! Sister Paulina, we reading glasses here chini na unhu Hebrews. Hey! Madam! Ajem kwani. Tinatet Hayan Herbal Capsule. Edroyin ti na perwate semi. Me ready a mention glasses. Obrodi besi see clear. No crow. Tinatet Hayan Herbal Capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. Edroyu baby atwa for Tinatet Herbal Shop. Hey, now why? Tinatet Hayan. See clear! Tinatet Edroyi FDA ahwehwem agye atum sɛ ɛyɛ